Chathi cha kumumasi Murutia Joyce Munanie mwitu wa ukuu wa miaka 16 kumotoini wa makutano wodini ya Mwingi Central ni chatwa musini kwa kikuu cha Joyce kinamanyiki ni maofisa mausese ikisione cha Huruma kaunti ya Ilobi itina wa kumwiki ambini mume wa Murutia John Wambua kabindani kala kuite mwe wa Murutia na Mubuko outlangite ilungu wala wesila lawa ta wendete kuichetheka lina Onena na kiseseki kabindani kaleto vika chathi ni kia kumumasa Murutia Joyce Munanie chathi cha kieva kilege tuiswa musini kwa kisioni cha makutano wodini ya Mwingi Central mwene kivila wa musi unu wa weta taukuna mwanene kwe musi uku mwanana kiko kicha utelemia wanda na vala ili ama umete utui umwe kia weta taukuna mwanakwe utui ngaliko chonze ni mutukua ngaliko nengi ni mutukua yuko uniongo atia ibinda ila tiana tia ditia denge ya bana na moja kana kwa kana nundu ndo achonze kaka mwaka na miaka 16 kulingana rondo wanationa 16 nonge ndina abanye miaka yake lakini maile kwikala neza nundu ni muti kindu kiki atokea muti na tuina kio kinene katika muti katika ndo nundu no mita unatima ana mita yana kuma mnyombe kulilengi mita yana ima na yu niongo tebya chana kwa mina kwa chakana katika nduani kana katika muti mumanyikana kukwikala nako mtu wa mwenyu ni mutukuu na uweva ikana ikaye imanye bala yumite nundu ukiyo kiki kwangaliko chonze atwitonya kuyangania twike nundu nukuya yotse bunakune yohana nani mundu machianiwe bamutine wa mama nande asia kilangweka ni kutungia nduembe mupia wondo okwata family ya kwa mutemi wa kataka ikoko ikwiria kaminyi ndusu ene musuma yutonya unayundu muito unayundu ina kieba lakini ngaya tuite ndatonya kutunenga ndutatonya Wathithia mwika kuikalane kwa uu na mwanonsini wa mitwano. Yeni na omundu nikona ko utokwithwa itewo wa muteria kwenda kuyongela maundu maingi ngeko uyi na ngalio manyika njiro na tetheka undu ila uteria mundu atetheka ni kana nikwekika kanjio kemuti niwete be undu wethiwa kana ndo amachoke kunda bya twikata yuko ikaini ni mwikonae kwika makwata ke buku bida kwa tebe mundu mwima ni wodi wa kuta koma lanzia ya wi no kedi wanu ateje katika community upi na kiva nundu wa kuyakana kau nundu beki ni chama yone kitina no kikwe ndiene na udini kione kana ni cha mwesu wibo na kwa kwika daktari wako kuna chu atonyo kuna saa 5 so waizo na wapi kasa umoa weo itu kule serikali itu itikilie uyebala walepiwa Utaona wathuthe serikali kuitikilia mbai kuthiana kiko kiyo weta waketha waso mwanene kusasiana ili nduani imwe ona kamana kala kanjila kuvala kai na koitu ukabo yandikana kaumenikana kaukakata byandangi ekiye kwa makocha mau nikana itutwiti kya ukende ina kwite ya nika umila nakatutavye nikana tujoke kimbai te maundu mambai ala makuna wedu angali kweni yako telengi tulunga kimbai na serikali edani tonya na yutu tetheje nikana twalika kimbai tuka twikata twije ni matwitikilia tunyimwana tuketuma yemonze twikache monze utwikache kwache mwana onu twadika ungi na kethayo na getwikadi kethayo twali kuko tumuta na tukweni na kimbai ulu kwikata ulundu vile ya kimbai ikawa kuripota ya ulingo wa mauvo kuma mingia katika mtini ya Kitui ni Lina Musangi.